Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Early in the morning. 5 minutos kasumpalan na alas 7 na kabwasan. Ipaparungtal tayo sa programan Early in the Morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Agaw na Huwebes, petsa 30 bulan na Hulyo taon 2026. Congratulations Kenan Ramon Bautista Jr., former councilor ditan at Balay na Manawag. Sikato presidente na Rotary Club of Dagupan East nagawa sa induction na at oras na alas 6 na labi ditan at Cox Pavilion na Kalasyaw. Aray opisyalis na Rotary Club of Dagupan East. So indaken natan niya agaw. At oras na alas 6 na labi. So congratulations at RCDE President Ramon Bautista Jr. Okay, walamat so pakabat malalapod Office of the Land Transportation
or Land Transportation Office. Ipapakabat da ya sa Land Transportation Management System at currently experiencing an unexpected outage and offline iraraya at sarayan na kaplusan. Kanyan ang gapo so untalan transaction at panamaglay na saray internet. Ipakabat dala na ani no ang bilang akapawila online tan fully operational la so untalan LTO. Okay. Nyamat. Agawala lamat iya takuan. Agaylaya. Sipnit. Sipnit. Wanda kinoy. May balot so reported iran na nagagawan na takuan ay. Kada barangay. Wala lamot so biktima. At ati gagimira amay kantina ditan bunuan Binlok, may pakanan ng Grace Villanueva at niluubanda. Sinimot daya amin, apatiraya gasol, apatiran kabanya bulas, apatiran kanding, tan kwarta yamang kantidad na 26,000 pesos. Imagine nyo ya. At gagawin na kapulisan. Wala tan talaga tayo ibabagan police visibility. Mangkakandak ira na sararatay roving tanput patrol. Ibabagan nararamdaman ang serbisyo sa mamamayan. Bakit? Nararamdaman nyo ba ang mga nangyayaring krimen? Ang mga nakawan? Early in the morning. Patayan? At kung ano pa mang klaseng krimen dyan na nangyayari sa buong bansa, pinablimira na dumuringil. May kaiba tayo dati kay istasyon, si Raul Contreras, in report to, walay biktima na gunshot o apaltog, loob mismo namul. Imagine nyo tan ha. Imagine nyo pinablimira na dumuringil ya nagagaw-gawa. Kanyan, kalamor, sa hanap buhay, piano na-sustain sa pambilay na pamilya, man-negosyo ka, man-anos ka kalamor, yung bangon at palbangon, may tindaan ka, mangaliw na sararatay ilakom at kantinam, manluto ka, aminlatan, manubo kalabat na mulag, daiset, insan tani limasen, amin, suuntalan nansagputan mo, agay mo lata na irapoy. Early in the morning. Noon nyalan unya at ati gagimira, mabubutilan inumun sulwa. Kanya na i-report at si katayo ng Randy Villanueva, sa ikwanto dyaay, ninakawan yung kantin ni Grace dyan sa may Binlok, yung kainan. Maramay kantin to. Ditan at Binlok. Sinimut da kunuya amin. Apatiraya gasol. Pigaray sa kaya tangki na gasol. Mamabli. Di ba? Laut lang natin. Matagil alamat. Araraya kabiyangan na sarayan na produkto. Aray oil products. Kaibalatay gasol. Matagay lalamot ita natatiga gimira. O apatira. Tan apatira kaban na bulas. Apatiran na kanding buo. Tang kwarta. 26,000 pesos. Alimas amin ang gadpuunan tan tubo.
Araraya, posibleng inutang ni, iraratan niya puunan at saray manilinder M56 nitan. Early in the morning. Double murder, awa. At akiwang ka lamang, babayar ka ni. At sama yun, utang mon puunan. Hanti na itulong natin na gobyerno dyan. Nakartulara tayo programan SafeNet. Rami nagagawan takuan ditan at malimgas market. Yaran sa kenda, irarate pwesto ditan. Yasinga ang gapo. Wala mo't subantay. Wala mo't iraratay security guard datan. Nanti gagawin da, tati gagimira. Wala mo't sa pulis. Nararamdaman ba talaga ang serbisyo sa mamamayan? Hindi nyo ba nararamdaman ang sakit ng damdamin ng mga biktima ng nakawan? Amay-amay lalamat sa unsabiran na kalamidad. Mantutumbukan so yugyug. Mantutumbukan lalamat, iraratay bagyo. Basi sayay bagyo ya walay international name to ya dolphin. Sa kilamot ya kunon super typhoon Plus ya ung kakasilyay bagyon dolphin the Pacific Ocean ya walanid paway na Philippine Area of Responsibility. Aya at tatawagan lang super typhoon na sa Joint Typhoon Warning Center na Amerika. Ya aya sa kilayan na Category 4 super typhoon. Ya awit sukasil na dagem ya unaabot at 240 kilometers per hour. Tan sa pambugsuton niya na dagem ya unabot at 295 kilometers per hour. See? Ninyuta nakakasil. Jabalat at samay Japan Meteorological Agency o GMA sa kilaya kwanda ya maksil ya bagyo ya awit na sayan bagyo so kakasil ya dagem ya unabot at 160 km per hour tan pabugson na dagem ya unaabot at 225 kilometers per hour. Hilaluan ya patuloy nin unlakas ang kasilyan bagyo legan ya saya at ababaybayon to so karagatang Pasipiko. Yat sarayan na kaplusan at agni kalon sa posibilidad ya unlob itan at northern boundary na Philippine Area of Responsibility. Numambilang makalooblaya at tawagan dayan na bagyon si Luis. Si Luis Malinis o Luto so Kiskis masiba na atis tan mais. Early in the morning. Hey, Typhoon Luis. No aya at unloobla at Philippine Area of Responsibility. Wala nid pawaya, babaybayin to ni sa Pacific Ocean at atiga gimira at international name ton dolphin. Kanya na mamonitor tayo maya yaman tutumbukan Iran kalamidad. Ya si katuya lamat sa mangiter na perwisyo at tampang pairap at si katayo radyalamat bansa tayon Pilipinas. Kanyan idasal tila ya aglararaya kumun unsabi at ati gagimira. Tan na araraya so nagagawan
yeg-yeg, mantutumbukan iraratan. Happy birthday! At kinan Det or Dennis Palaganas say chief technician tayo o engineer tayo dyan DWGE waman Canada amunatan okay, reaksyon dad saray nagagawaran na takuan. Sa ikwanda agkilamang kulaw, tasay druga at malaknaban. Dakil kuno iraratay droga yung kakamayat natan at saray kabarangayan si Katuya sulamot na satay nagagawaran na krimen jad bansan Pilipinas. Agtila unarawi ja edluyag tayon Pangasinan tan kabiyagan lay apatiran syudad edluyag tan sare kabangibang iran munisipalidad. Early in the morning. Siyempre, hangga pula sa isaliw mo na droga ang tinagawa. Mantako lara, manhold up lara, kapigan lambangat, imay niluuban daya convenient store ditan at bunuan gesut natan lalamat takuan lalamat ya agawa di tanad bunuan na binlok salamor kaskasan iran manninegosyo pero raratan niya sagput da mamimpinsan niya na balang at ating agagimira ay no puro rhetorics. Puro rhetorics, puro social media, puro labir lambangat. So, kampanya tayo ay angga po sa pagmaliwan tayo at sararaya. Amay-amay lara tayo, ipapasapasarang klasin ordinansa. Yapan tumukay utok. Ang balot na i-implementa. Ibabagak la, curfew hours lambangat. Nukumon at manlilibur iraraya at mampapatrulyara nabanaan dararaya so unyarang klasin krimen niya nagagaw-gawa. Apo mata may patrol iyamot dad sa kaya bilong tapasin iyugip dala di man. Actually ag tayo natutul numaminsan, irarayay talusan tayo, sikipapasamot na saray kabiyangan na kapulisan tayo, aray law enforcers tayo. Ang tayo maagawan na disgrasya, di man suporta da, pangitar da, na sa may crowd control dispersal team, ya kabiyangan na saramay pupulis. Apuyat laraman, sanlabila, yawatan ira at satay pangkontrol na saray rallyista o posibleng na manggaway kaguluan satay State of the Nation address ng Presidente Marcos. Aman su pulisya si kato simmanggi o simmandal at samay truck kanyan si kato at atalapos na truck apuyat man apuyat makakaugipla lapulantid sanlabi su duty untan dati-rati kasi sa duty na saray kapulisan 12 hours natan 24 hours panginan damot lay lamandara ay totoo mo't ira kaparatiran totoon talagan nalik na suuntalan kusaw, patig. Kanyan, agtimot lamang iraraya basta-basta natutulmod. Naman bilang, agmura na nang yung patrulyad labi, iyamot dami patrol karda, taiyugip da.
Paano maka-recharge irata? Siyempre, kaskasan mo't iraratan. Mansakit ira doon ka na Early in the morning. panagpuyat. Oh. So, So, nagagawa natin. Kailangan siguro bagong damot. Sistema daditan. Kapulisan tayo nilira sayay unyaran na klasin panag-duty. Early in the morning. Kay lamot tuya, unyaran nagagawan krimen, drug-related crime. At Allah sulamot tuta na tati gagimira tanong raraya sumanggagamit na untanira bawal yatambal o illegal drugs. Ano na ang gapula isaliwdad saratay panmintindad saratay bisyuda at igawon doy mantakong manhold up. So natagay su krimen. Kailangan napaurtan. Nairapan mo't law enforcers tayo, antay mo't online lang namin so transaction. Inerlay pambabanaan datan, kabaluyan. Nang ninyo, itanad bali na kalasyaw, mabutbut, suurulan, amay-amay, sunana urul, sararayay illegal drugs, ang gano akulawlatan, nai-involve ut saratay illegal drugs. Antayo ta, no taga-iner iraratan, sunana urul ditan, arum yan nana urul, wala rin taga syudad na dagupan. Ditan ira man transak baloy na kalasyaw. Wala rin taga Arumya probinsya. Ditan su transaksyon. Et nana urul mo't iraraya. Antun talaga sugawan tapiano untun daya. So illegal ya droga pinablimiran dumuringel. Anggad. Siyempre, sa suspit salante, walay pikabyangan na sarayay law enforcers mo't lamlamang. Lautla, nata na panahon, ta si mamauran, si Bilao, bali-bali ka kaugip tayo. Ag tayo anta, wala manayay unluluobla, kaabungan tayo. No maminsan, wala lamay, mas marakdakip no agmula na sita. Mas marakdakip no agmula na sita. Agmula nabangunan, nananangdakto ya mantatakaw. Tano nagawatan, wala ray ayura da, wala ray awit da, baka si kani subiktima, si kani pati yun da. Nang nangyutay agawat tan da bali na mga dan. Ako lawla. Ang awat labat na kapan awat to na samay kapan awat to siguro ng birthday ya tan walay naabot mura tay 80, 85, 90, 95, 100. Danda ka na 10,000 na pesos. 100,000 at samay 100 years. Balita, naawat to man. Suwan talan na incentives to. Kababukta, nilooban damot at abong pinagpagda na 2x2. Inatoy. So, haraya. So, nagagawa at ato'y gagawin. Tapos, ibaga na pulis, ibaga na DILG secretary, mas safety kuno natan. So, bansa tayo. So, kipapasan tayo, nansay, apalabas siya, imbubunugiran administrasyon, pangaalanda kasi figures, nupanon to kasi suuntalan na, gawada saraya tatawag tiran crime statistics da. Ya ibagaran base kuno da crime statistics at alak-laksab so nagagawan na krimen at nang nangamumot at social media
nanang mumut at saray balita, jad police report siya ipapawit at si katayo na saray kapulisan. Amay-amay, so nagagawan na krimen pinablimiran dumuringan. Early in the morning. Anyet, ibagara, ya mas safe natan. Suban sa tayon na Pilipinas. Alak karakal kuno na sararate programang gagawin da. Ya puro rhetorics. Say action daw, wala labat da social media. Puro tatawagan tayo na grandstanding, aggrandizement, o anto kamalatan, ya klasin na pamakaran. Kuya kunwari si Kara, nanaidan nire award. Nanaidan nire award, ya most outstanding police station at intiron region. Nako. Ngalanda kasi raraya figures da statistics daraya. To kasi mechanics ya gagawin da. Tapi ano napapaway labatla. Ya alaksab. So nagagawan krimen. Early in the morning. Yamay-yamay ni ano wararate SIPNET iran na babagaran na programa SIPNET. Amay-amay so nagagawan vehicular accident. Wala labot. So at na may apigarya ban ditan da Divinesia Road. Imagine nyo ratan. Apigal labat may sakayaban niya apigarya walay kargaton seminarista. Ya sa ikwanan Joey Daroyot, baka kaiba da si Father Flavio dita nagsama na ban, kanya nabaliktad kwan. Plan to SIPNET tutan natan. Kwan iraratay road safety, ya tatawagan tayo. Oh, sige pa si rin. Ang gaano limpyo raratan, agara ka inumot. Aliwaran na kabyangan na sa DUI, driver under the influence of liquor or drugs. Andi ba? Limpyura. Tanto ay ngapi disiplina at panag-drive. Kanya-kanyang lusot, kanya-kanya labat-laya, man lilip turn, man right turn, kanya-kanyan. Nga pula. Wala mo maplos yung tutumbok. Agla makapamanyubra. Tinagawa. Napigar suluganan. Early in the morning. Laut lano labe, ang bilbilingat ditan at Divinesia Highway. 31 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabwasan, wadyan ipakabat, malalapod sa rin manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Early in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13
active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rose Salina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8. Punto-uno. 8-8. 8-8. 8-8 na mag-8-8. Punto-uno. 8-8 pa. Early in the morning. Renta 7 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kaya ba yun siya so amigo yo, your one and only
say kabusol na saray balasubas matatakaw ada gobyerno tanjad sa syudad inarubalat na saray nalalamas tan mananisya ada katuan. Only in the morning. Naani ni raramay greetings at aray issues ni so una untayo kay mapagat sansansaki kumutlam lamang ya bitlaan iraratay kangaranan nyo aray viewers tayo pero araramay listeners tayo at kaabungan no gabayumot si kayo at nailugay itiksyo labat at 0968-677-00 o 0968-677-7070 o dino 0968-677-9000 haratan ano na iteksyuray angaranan nyo tapyan na ilugay mikimot lega niya mandurengal kayo ditaan ada saray kabarangayan nyo jad kaabungan nyo. Good morning, Matt. Ada kinan Attorney Chopilo Guadis. Ya mandurengal, Matt. Ada sayan na programa tayo. Kaiba si amigo Napoleon nating lahat. Napoleon ko. Ikararaya ya avid listeners tiran abogado Kara di Attorney Alex Norman Lumboy, Attorney Mindy Guaren, Attorney Royopa, Attorney Danny Fernandez, si Judge Claro Carpizo, good morning. Ayan man talaran tayo, man preparatila da sarayay posibliran unsabi iran na kalamidad. Nakaukulan, wadtan lararamay tambal. No, angga po'y tambal yuratan, wala so panangaro na DWGE 88.1 ayay kapaborito ko, mahal ko program. Good morning, Attorney Alvin Gonzales. Kapaborito ko, mahal ko. Mangiiter kami dyan na saratay librin na tambal. Ayan na programa at kaantabay tayo dyan sa Region 1 Medical Center. Saya na programa. At panamagloy ng Director Joseph Roland Mejia, si Ramon Bautista, at si John Ray Bautista. Tutulong mo't ira, saya na programa tayo. Kanyan habang masakbay din, nisimasabi raratan niya kalamidad. Lakila dya. Mga lakila na sararatay maintenansyo. Walay meat for men. Sa nanay balot may Gonen Joey. Meat for men. Aliwan meat for men, Para diabetes man, so meat for men. Ano bakala ka mo na diabetes mo udsamay meat for men. Good morning at kinan former barangay captain Sani Hunatas di tanad barangay Salaan Mangaldan. Nan imbunagya agaw kapigan lambungat man 2 days o 3 days ago. Nan agawa may uran, maksilya uran pero agang gano agang gano maksilya uran pero agang ganuman at atiga gimira. So antoy agawa kasi paulaak di man Garden of Eden uran limog anak da tricycle. By the way, say mother pa manayan na Boss Roland Chowa waman lalamayan datan Garden of Eden.
Kalasur mo ditan ad Satay Perez Mayumbo, danumlatan dire sutan ang gaman ad Villaflor Hospital. Siyempre amin niya luluganan, uniwas at samay parte na danom, unlaran amin diman at pagloy. So antoy ipiktutuman. Ang takot mo't iraya man pagilig, tabaka wala ray open manhole o wala ray kimulaong irang karsada, wala rin mapasan, nayarin na nabaliktan niluluganan mo. Huwag mo na asikaso, di ba? Tag mo na nang. Ang deket-deket, sudanom. Kanyan unlara namin at center. Manaabutan tilaman, sisaksikang kilaman. Santoy kosto ta natati gagimira. Mangkos na heavy traffic. Wala kad kalasyaw, antis kan makasabid dagupan, na traffic ka lapulantid sa may danom. Dasimano red aroma low-lying areas ja ada siyudad tayon dagupan. Anto so na iterton anto ipikto ya na itertutan atate gagimira. So traffic amay heavy traffic mga witya na balag ya lugi ed ekonomiya jada panamaglay na say panaksayam na oras ed ibabiyahim mang gastos ni ed kaaruma niya gastos ed gasolina nayarin nadural ni suwa luganan mo pakaantala pakaabaat na sararatay proyekto ya manlapo ed uma ya awitan ed merkado. So unong ada panaaral na JICA, Japan International Cooperation Agency, bilyon-bilyon ya kwarta o piso sunababalang ed bansa inagaw-agaw lapo ed satay traffic aliwala ba jad dagupan Metro Manila nanangnangyo unural labat. Unural labat ng kano 30 minutes basta buyaw-buyaw yoran danom delaplan tampol. Nagagawa mo tan jad syudad tayong dagupan niya sinasami palapagkulantin malapo ditan ed kanto na Perez Mayumbo palasor man di ba tagi kasi may walad da Perez kayang palasor kala ed Mayumbo danumlatan ya ang gaman ed Villaflor Hospital. Anto ipikto to kung kulalangula, amay-amay, subinitlakla. Jad saratay negosyante, jad trabaho, naaabala trabahador, kanyan na babawasan su oras para satay trabaho, sa produksyon mo, da isat, o kulang iraratan lapulante at pakaabalam. Say late deliveries, na abala sa pangawit na sararatay sa saliwon tan serbisyo ed merkado at agay gastos ya mas ma-plus na dural iraratay luganan tan balag ya konsumo ed gasolina lapulantid matantan ya batik na saratay luluganan. Antonitan, so kaaruman tutan, atate gagimiran. Laut la. Laut la, laman tayo, physical tayo, ken. Nakakasawang ka, nai-stress ka. No naksawang ka, nai-stress ka, maugas si ipik tututan, at abig laman. At si katayura, atate gagimira. Laut la, no abayag kan akayurong. Wala kad luluganan mo kumbaga agong gagalaw ay di na aburido ang ka. Aside satan malaknaban niya polusyon nasingob mo na sungap mo lapulantid dutak na sa dagem araya at epekto na untan ira
problema tayo, Tatay Gagimira. Tan, sa isang kakinanditan, amay, agdalagabay sa uladya. Ulakad tan. Jatila ay. Ulakad tan, matraffic di tan. Oh. So, no, walay jad turismo, bilang, jad turismo. Imbis siya, hinga di tan manawag. Ulakad man aray dibuto, laman Birhen Milagrosa na manawag, natan at matraffic. Jatilad biyak, ulatilad arum yakin, latilam man puso ni Carmelo di man Rosario, tamawang sudalan, ang apoy traffic. So, nakin turismo, naapiktuan turismo. Taan na, amay-amay ang dadalanan, yapan liburan, makasabira labat. Araya, watan iran balag ya epekto, no heavy traffic at ating gagimira. Si Katuya, dapat solusyonan tayo. Ya singasamay ni palapag kula, mulaglabat ya uran, buyo-buyo ya uran, antika ya oras, danumla. So, naabala la, ay daramay luluganan. Paano tulay, no, at kapan ni uran, high tide, o anto kamalatan. Delap. Kapula. Walay pagmaliwan tayo, ya Tatay Gagimira. Kanyan araya dapat unaan kumun. Ya idan na malaknaba na solusyon. Aliwan sa atin, gawa kay rakit. Baka duman rakit. At Tatay Gagimira so kanunutan dalamot. Agdani asumpal iraramay subway train. Agdani asumpal bullet train. Kulang ni sa modernization na transportasyon. Aray road safety tayo. Aray dalan tayo. Agdanggan na pasiminto. Agdanggan na ayos. Ang gagawa kalay racket. Early in the morning. Atagay ya trippings laman at Tatay Gagimira. Atagay ya trippings racket. Kasumpal yun man racket at saratay flood control. Another racket lalamat. Suka kanunutan nyo. Ay nako, apo. Okay, walamat suray texter tayo. Okay, ganito dyan. Good morning, Idol. Paki-shout sa mga PLDT. Si Mr. Nazarino from Security Guard Rolando Crescencio. Okay. O pakiayos rin din yung mga sasakyan nyo dyan, ha? Para hindi rin tayo maabala. Kasi ang daming mga nakapark na sasakyan dyan sa may harap ng PLDT. Palaging late ang dating ng tawag. PLDT, puro lang dial tone. Ganun ba yun? Ang acronym nun? Ha? PLDT? Oh. May at tabun-tabunan kangaranan da, pasensya kila. Sa ratio mo Atlante is to 1:100. Sa kaya pulis, bantayan to San Laso siya to. Wrong. 1:1,500. Aman, subabantayan to, kaya kulang. Hagda na bantayan ta, Noel Mejia. O, kaya kailangan tayong talaga irarayay force multiplier. Celia Morante, Mario Ico, Maestro Dr. Carlito Bandong, mekaniko, o tala namin. Good morning kuno at kinan Boy Riles. Espaski Demonyos alias Boy Riles tan Boy Malita. Juanan Lawrence Stonebridge. Len Coronel, Merle Clores Nicolas. Gilbert Barabas sa Kaikap. Si Bogs Vidal, Van Vidal, si Paul, tan si Jackie ditan at Comida Bunuan. Si Peter Agustin, si Flora Mendoza, mambabantay ditan at Baguio City. O umuulan ba dyan? Parang
may lakad ang tropa dyan bukas sa Baguio. Kaya malakas bang ulan dyan sa Baguio, Madam Flora Mendoza? Ati Cha dyan sa may Palapad, Sampabian, Renato Jubillanos. Benedict Dumayas de Oro, JJ Gamboa, Kagawad Mike Labsan Jr. Ditan at Anunang Sampabian, Belma Munar, Aray Kabyangan Security Guard at BDO Mangaldan, Robert de Guzman, Richard Samudio, tan si Mark Abrasaldo, Jesus Fernandez, Daniel Aison Aurelio, happy birthday. Litan at Maluwad from Roth Arenas na Lukaw. Maxi Soles, Sidilinya Pambam. Habang nag-aalmusal daw ay nakikinig sa ating programa. Mani-invite si Don Ramon Bautista Sr. Induction na sa anak ton former Councilor at Manawag, Ramon Bautista Jr., Presidente na Rotary Club of Dagupan East. Roger Narbasa, Witis o baby racket ko no. So, gamitan ng Presidente Bongbong. Milen Alvaro, si Intoy Wapson Ditan at Libsong, Kerwin de Guzman, Kuya Evaristo, Stephen Evaristo, si Sergeant Esteves, si Jojo RP, si Edgar tan si Risa Ditan at Mangaldan. May ko ni Manduringal, Tamaksel Suradyo to di man kantina da. Si Kasyo labat tay kantina yo tani wala takuan dya da bunuan na binlok. Nilimas da. Good morning daw kay Ray Pereira, kay Manet Pereira, Sayos Pereira at kay Daniel Walters. Ito yung mga Australian na career team. So, dito sila sa Pilipinas. Naghahanap daw ng mga maririntahang opisina. Ano ba itong mga business na naman na ito? Okay, sabi, Australian na career. Kasama nila si Joyce. Itong mga Australian na career team, si Ray Pereira, Manet Pereira, Sayos Pereira at Daniel Walters. Madam Dina Pereira, Ditan Ada Bacayao Sur, good morning. Hanggang pulay malaam yung oras tayo, talaranan nyo lang sa programan Likna ay Balay na Kuya RJ Jimenez. Good morning at kinan Madam Ritz Baruso, si Madam Lani Bautista Paragas, Engineer OJ Cornel Bentinilla o Asingurle Agusto, si Christian Ramos, Cesar Patani,
Master Sarlo Gonzales, Kagawad Eduardo Erpe, former Barangay Kapitan Dante Paragas. Kantabay ko the technical side si Engineer El Presidente Nixon Dakal. Say amigo yo, your one and only in the morning. Tilak milalangula so balagbin pisasalamat ada balang sinansakay unahabol mo si Kerwin de Guzman tan si Rogen Narbasa. Tan si Bida Likwanan Doria. Say amigo yo, your one and only in the morning, mangibabagay Diyos tagngina po. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung